Mogao sam biti lirični baš čelik, veći od najvećih, najvećem čast svaka. Mogao sam biti, nije da nijesam, sin seoskog dužda, novotnog gospoče, baš isti ko danas, a da ne znam gdje sam, od pčela što mednom mlijekom mi toče. Mogao sam biti direktor u školi iz koje su mene dječka istjerali, portir gradske kuće što svoju ne voli, tetkino srdašce, ali mi tetka fali. Mogao sam biti lola gornjeg sela, šumar među jelama što kriju junaka, bezbrižno čobanče, čela nevesela i sestriću Jakov, ali nemam ujaka. Mogao sam biti skoca i konopca, ljenčuga što živi od tuđega rada, mogao sam biti sin najboljeg oca, ali otac ode nijem iznenada. Mogao sam biti serdarina duka, oštre sablje, brzih opanaka, svilom raviojlom, brat mrkvog hajduka, ali nema, braće, ni pravih jataka. Mogao sam biti srećni vodič pasa, pas i konj su prijatelji meni, mogao sam biti pjesnik zlatnog glasa, ali zlato više nije na cijeni. Hvala vam lijepa. Vi ste predložili kao jedan od članova i predsjednik žirija da naša djeca rastu uz poeziju Dušana Govedarice. On je laureat ovogodišnje nagrade, inače naš sugrađanin, Nikšićanin. Pa jeste ovoga puta, mada sam ja njega, pravo da kažem, predlagao i prije 2 godine, ali tada nije prošao, ali ove godine je prošao i baš mi je drago, on je to zaslužio i ranije da dobije tu nagradu. Ovdje sam ja došla, ili televizija Niš, zbog našeg Dušana Govedarice. Vi ste se sreli ovdje sa njim. Čitate li što od njegove poezije? Čitam povremeno i uvijek se, kako bih rekao, divim njegovu majstorstvu, njegovu načinu da iznađe svoj kut unutar, kako bih rekao, općeg modela dječje poezije, da nađe onaj svoj pristup koji će izravno pogoditi i dječju maštu, i dječje srce, i dječju dušu. A on to zna i tu je majstor, to zna i prenijeti, on to zna i reći, jer nije važno samo napisati, djeci to treba znati i reći. Zbog toga će da nosi zlatni vijenac. Kako je red. I ja se nadam da će mu biti drag zbog toga što je ga dobiva na ovom mjestu i zbog toga što je u društvu zaista, rekao bih, vrsnih pjesnika, među koje on svakako spada također. Koja vrata je još klimnuo Dušan Govedarica, član ste žirija i neko ko je glasao da ova velika nagrada pripadne baš njemu? Znate, ja Dušana poznajem unazad bar 30 godina. Pre svega, retki su pesnici sa tom pesničkom imaginacijom, pre svega pesnici koji zaista imaju u svojoj srži, imaju tu versifikaciju, tu metriku, tu poetičnost, tu, pre svega, ja bih rekao, autentičnost podneblja iz koga on dolazi. Ali, dakle, njega to, bez obzira što se bavio jednom vrstom i epske poezije, njegovi sonetni venci su nadaleko poznati, njegove buntovne pesme su svima nama u to vreme, nama je Dušan Govedarica bio uzor. Međutim, to Dušana nije omelo, nije ga odvelo onu stranu da se ne bavi savremenim detetom. Jer kada se pojavila njegova knjiga Elektropile, verujte mi da je to bila knjiga koja je zaista plenila širom tadašnjih prostora, eksiju prostora. Dakle, to je Dušan i samo zbog toga je zaslužio pre svega da se ovenča ovakvom jednom nagradom kao što je Maslinov venac. I meni je zaista od sveg srca drago što sam ja mozaik, odnosno u tom mozaiku, prelepom mozaiku, deo te priče o Dušanu Govedarici. ...25. novembar 2009. godine u književnom stvaralaštvu ne samo Crne Gore, već i regiona, u znaku je
Dušana Govedarice i Stare masline. Ovoga puta dobitnik Stare masline ili maslinovog vijenca bez ili sa zlatnim sjajem je Dušan Govedarica, koji je kod tog talasa ostao bez glasa. Dušane, iskrene čestitke u ime grada Nikšića, ovdje u baru, za ovo veliko priznanje. Hvala vam zaista. Ja se evo u baru osjećam kao u Nikšiću. To je jedino što sam promijenio, to 100 kilometara između Nikšića i bara. Bar je počesto bio grad koji je meni zamjenjivo i Zavičaj i Zavičajni Nikšić i stizala su i ranije priznanja iz bara, iz Virpazara i ostalo, ali ono što me oduševljava da ste vi zabilježili ovaj dio koji je mene izveo iz neke melanholije i iz nekih naših tmurnih dana. Navikao sam ja primati nagrade, ali ova nagrada koja je sa dječjeg festivala, od žirija koji je razmotrio ono što sam ja radio, ne uzgredno, nikad ja djecu nijesam smatrao uzgrednom, nego bio je to moj jedan posao na koji ja nisam mnogo polagao nade, nego sam se igrao sa stihovima, odmarajući obično od onih tamnih, mutnih tema zavičaja, istorije, hercegovačko-crnogorskog podnebesja, sa svecima, sa mitovima, sa svim ostalim. Poezija za djecu je bila za mene rekreacija, kao da sam odlazio negdje na odmor, da se lijepo provedem, i ta igra od mog svemoćnog pastira do danas urodila je plodom. Zaista ja sam stao u red pjesnika koji su cijeli život radili jedino za djecu, većina njih je radila jedino za djecu, i stao sam ovako skromno uz njih, prilično uplašen, i čast mi je da sam ja sa velikim pjesnicima za djecu na našem jeziku. To ime je danas uklesano u parku pored one masline. Bili smo svjedoci i odvezivanja one mašnice crvene boje, tako? Pošto je ovdje sve u znaku masline, pa nekako je asocijacije na zeleno. Ja opet pitam, kod kog talasa ste vi to ostali bez glasa? Rekli ste mi da ste vi u Nikšiću poznat pjesnik, i u Goliji, i još nekim selima i tako. Ja sam bio poznatiji pjesnik kao đak osnovne škole Branko Višnjić u Goliji. Su govorili, onaj mali Radovanov nešto piše, tako da sam bio tada poznat u 6 sela. Danas je vrlo teško biti poznat u 6 sela, pravo da vam kažem. Kao pjesnik samo? Jeste, kao pjesnik. I stvaralaštvo je, što Meša Selimović kaže, šeitanski posao. Ja sam izdržao jedan prilično trnovit put u književnosti i za djecu, i u patriotskoj, i u nacionalnoj, i u prozi, i u drami. Tako da, time što su ljudi koji cijene ozbiljnost poezije za djecu i stvaralaštva za djecu, što su me okitili tim odličjem, to je zaista vijenac koji je prezlatan, mada je maslina zelenkaste boje. Ta igra bojama je interesantna. Mileko Ratković, naš poznati pisac, prvi dobitnik ove nagrade, je nešto slično rekao, da ta ozbiljnost kojom vi pišete za djecu je negdje zarobila. To je rekao i Tode Nikoletić, koji je također bio član žirija, a inače je prošle godine dobio ovu nagradu. Nekako se u mozaik tih nekih komentara i kritika izdvaja taj jedan ozbiljnost stvaralaštva za djecu kao najteži segment stvaralaštva. Ima tu malo one surove, ajde da kažem, nikšićke klime ili golijske ako hoćete, pa kako to da se ovdje na ovaj mediteranski dio tako lijepo primilo? Pa dobro, ja sam se malo našalio da bi ljudi koji rade u javnim servisima i ljudi koji se bave novinarstvom i ovako traže malo škakljive naslove, ja sam
jednog od njih zamolio da stavi naslov Maslina ide u Goliju. Ona će baš pristajati uz jednu našu Drenjinu, uz Zukvu, uz Drijen. Ostalo, Maslina je, hvala Bogu, i drvo mira i Mirovica nije slučajno nazvana u svim našim, evo danas se podesilo da je danas dan borbe protiv nasilja. Ja sam bio planirao da na brodiću gurnem nekoga u vodu, ali pošto je taj dan protiv nasilja, onda sam jedno ja mogao da skočim, ja sam nikakav plivač, tako da jedno sam mogao sebe da žrtvujem za ovaj dan protiv nasilja. I raduje me da je televizija Nikšić ispratila mene, koji sam pomalo i bio žuckao i zbog zdravstvenih i raznih razloga, i da će prave prijatelje umjetnosti i moje drugove radovati ta moja nagrada, možda i više od mene. Ja sam još u nekom pozitivnom šoku i čini mi se da sve neko će mi nešto to osporiti i tako. Televizija Nikšić i konkretno ja kao novinar prisustvovala sam brojnim festivalima. Čini mi se da li je to možda zbog djece, ovaj nekako porastao, da je drugačiji, da je radosniji. Ovo, najiskrenije kažem, nije kurtoazija od jutros, od samog otvaranja, preko tog putošestvija brodićem, sadnje masline do uručenja. Sve ima nekako drugačiju topliju boju. Festivali znaju da budu vrlo konvencionalni. Pa znate šta, većina ljudi koji rade na tom festivalu, a ovo je 23. festival, ja sam bio jedan od predlagača da se taj festival osnuje. Svjesni su da su napredovali, da kod nas mnoge stvari ne idu onamo. Centar za kulturu Baru, Skupštine opštine Bar, su zaista od ljudi koji svakoga gosta, ma koliki autoritet književni posjedovao, oni primaju sve nas jednako. Jedino su mene isprepadali ljubaznošću i ostali, možda je to i naš svojatluk. Ja sam posle računao jednu stvarčicu, to je za moje samohvalisanje, da sam ja, računajući da je počivši Dragan Radulović bio stanovnik Podgorice, jedini pjesnik koji je od srednjeg dijela i sjevernog dijela Crne Gore je dobio tu nagradu. Pokojni Dragan Radulović? Da. Pa Dragan je tada bio stanovnik Podgorice, ja kažem, uz jednu nostalgiju i tugu što on kao jedan od dobitnika i jedan od ljudi koji su ustanovili tu nagradu nije među nama. Evo neka je i ovo što ste rekli bude jedno lijepo sjećanje na našeg Nikšićanina Dragana Radulovića. Još jednom čestitke u ime građana Nikšića i radio televizije Nikšić. Hvala. Baš vam hvala. Susreti pod Starom Maslinom 2009. ovjenčali su vijencem maslinovih grančica još jednog književnika, a grad koji zasadi pjesnike izrasta u raskušnu odu, poručuje Jovanka Ljubenko Matunović. Susreti pod Starom Maslinom su velika hronika, isklesana na pjesničkom uzglavlju kulturnog centra. Ta imena, taj saten, tkanjem od najfinijih rima i neuhvatljivo čarobnih riječi, Bar sa pravom uzima za svoju urbanu potku u trenutno vidljivoj i sve atraktivnijoj odori moderne, harmonijom ogrnute sredine. U tom gradu do Stare Masline hodočaste mališani da izaberu cara riječi za ljepše odrastanje. U čiju riječ povjeruju okite ga vijencem od maslinovih grančica. Na 23. susretima Međunarodnom festivalu dječjeg stvaralaštva i stvaralaštva za djecu odrasli su se sjetili da je sve bilo preduboko, preširoko, preveliko, previsoko kad je Marko bio mali i nagradu Stara Maslina dodijelili Dušanu Govedarici za ukupno stvaralaštvo za djecu.